tenda kazi nasi, tubariki Bwana. Acha Bwana tuenende katika mapenzi yako, tunaomba mwaka huu uliamshe kanisa. Acha Bwana tuenende katika mapenzi yako, tunaomba mwaka huu uliamshe kanisa. Ndugu mpendwa, tumia talanta yako uliyopewa na Bwana, ulete wengine kwake. Ndugu mpendwa, tumia talanta yako uliyopewa na Bwana, ulete wengine kwake. Acha Bwana tuenende katika mapenzi yako, tunaomba mwaka huu uliamshe kanisa. Acha Bwana tuenende katika mapenzi yako, tunaomba mwaka huu uliamshe kanisa. Acha Bwana tuenende katika mapenzi yako, tunaomba mwaka huu uliamshe kanisa. Haleluya. Mbere dutanze pole ku bantu bose bagiye bagira ibibazo. Mwisi niko bimeze, turi abashitsi, turi abatambuka. Ihangane. Yego. Ubundi nifurije abantu bose bagihari umwaka musha n'imigambi myiza yo kubohoka muri Yesu. Asante sana. Dushimiye Imana rero iduhaye iki gitondo tuvyutse tukazukira mu gitaramo. Imana izibigena neza ihabwe icubahiro. Amen. Ndashima ko mbonye umwanya ababikoze abazabigena data baheze umugisha. Reka ncisheho indirimbo ngufiya ni mu gushimisha 16. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro rikabatinyura, ribamara imibabaro rikabatinyura. Umutima ukomeretse niryo riwukiza, ushonje rirawuhaza riruturushe, ushonje rirawuhaza rirurushe. Niryo ngabo yanje nziza ihora inkingira, n'urutare nubakaho inzu yanje itagwa, n'urutare nubakaho inzu yanje itagwa. Uri umutamvyi nemera n'umwami untegeka, n'umwungeri ushundagira inshuti nizera, n'umwungeri ushundagira inshuti nizera.
ni wewe bugingo bwanje kandi kuri wewe niyo nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira niyo nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira nuko ndasaba wemere ishimwe ngushima nubwo ntabasha kuvuga ibigukwiriye nubwo ntabasha kuvuga ibigukwiriye Yesu ubwo nzakwirebera ubwo uri mu ijuru nibwo nzajya ngusingiza uko bikwiriye nibwo nzajya ngusingiza uko bikwiriye nanone uko mbishoboye nzajya nguhimbaza no mu ipfa ryanje ry'uzina rizampumuriza no mu ipfa ryanje ry'uzina rizampumuriza amen amen. dushima Imana reka nsome ijambo ritoya zaburi y'amashimwe zaburi y'impano ni ukuvuga ngo birimwo za zaburi nyinshi ariko hariho zaburi nyine y'umuntu wese ku giti cyiwe akunda Yego. dusome zaburi ya 27 ndahera ku murongo wa 3 ndageze kuri 5 kuri 3 havuze ngo naho intambara zambaho naho ingabo zabambira amahema kuntera umutima wanje ntuzatinya naho intambara yambaho no muri yo nzakomeza umutima icyo nsaba Uwiteka ni kimwe n'icyo nzoza nshaka ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho Amen. kareba ubwiza bw'Uwiteka kitegereza urusengero rwe kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha azanshyira hejuru ampagarike ku gitare amen Amen. dushimiye Imana nyir'ibihe yabanye na buri wese muri uru rugendo rw'umwaka wose kuva mu kwezi kwa mbere kugera muri uku kwa 12 hari imisozi miremire hari umuyaga mwinshi hari imvura y'amashahi ariko data yarahabaye yarazemeye araturwaniriye araturinze icyubahiro ni icyayo iteka ryose. turashimira umuryango wa Nibature dushimira abayobozi ba gahunda Imana igira ubwenge kugira ngo buri kwezi cyangwa buri cyumweru ufate gahunda y'abantu ntizirobanurira ku butoni kandi ntizihubuka Imana yabikoze ishimwe Nimbaza. tangiye ku mashimwe yo mu kwezi kw'icumi
ndasubira nshima ayandi mashimwe abiri. Ni buke buke muri uku kwezi kw'icumi tariki 26 n'ejo nabivuzeho bukeya. Habaye igikuba, umwana yari ahetse uwundi, inshuke imuhagaze iruhande ngo hayakure ibintu mu modoka. Satani yivanga mu masezerano, haza umuntu umwe nawe ari mu modoka hayatambuka, kandi ngo hari inzira, ariko ati inzira ashaka guhungabanya ubuzima bw'abana. Akubita umwana igitsiburiro, uhetse uwundi aragwa. Wa wundi w'incuke rero amucaho. Ariko utekereza ukuntu ipine ritakiye mu nda y'umwana cyangwa ngo ritume n'umutwe, rigaca ku kuguru, ajanjagura ku kuguru, ariko umwana asigara ari muzima. Ndashima Imana yatwongereye amashimwe. Imana nyiribihe ishimwe. Bajana umwana mu bitaro, ibo bajanye bagira ngo none umwana yarangije, ariko kitarahembuka basanga gusa uburyo ariko kwagize ikibazo. Ariko Imana kuko ari nyiribihe, umwana atangiye gushinga akaguru karagenda. Haleluya. Yarateranye. Imana yabikoze, ihabwa icyubahiro. Ishimwe himbazwe. Nanone rwaza agakobwa k'agaherezi, afatwa na malariya, kandi afatwa igihe kibi. Bari mu ishuri, bari muri stage, ararwara araremba, umwana akama amaraso. Bajanye mu bitaro, ni ukuri ku bw'amaso y'abantu mpayambona bisa n'ibirangiye, ariko nibutse Imana amagambo 3, ndavuga ngo Mana hari icyo wakora. Uyu mukobwa hari icyo wamuvuzeho ari mu nda ataravuka, kandi icyo wavuze tikirasohora. Twashyize mu bitaro, umwana bakazapompa ngo bareke babone ko babona amaraso bapime, barayabura. Ariko Imana mwongerera amaraso, ngabire uyu munsi ni muzima. Amen. Ndashimira umuryango wa Nibature n'ababyeyi. Hari umunsi nababwiye ngo Nibature yabaye amaboko, kandi Nibature yabaye amaguru. Nibature ni umuryango mwiza. Imana iheze umuryango wa Nibature umugisha. Nibo ababyeyi batugezeho mbere, ndabashimiye. Imana ibaheze umugisha. Amen. Ndashima Imana rero. Aya ni amashimwe y'ingarukamwaka, habe nibwo w'ingaruka cyumweru kibiratugwa nabi. Ndashima Imana, narabitekereje ejo umwaka urangiye, bavuga ngo Mana wagendanye natwe mu bihe byinshi, mu bihe byari bikomeye, ariko ukomeza intambwe zacu zikomereza ku rutare. 2007 niho twaje mu Burundi, tuza mu nkambi. Twaje mu nkambi nkuriwe inda y'uwo mukobwa, ngira ubwoba bwinshi. Ukuvuga ngo mu ihema tibazaguheza intambwe 10, n'intambwe nka 5 cyangwa 4. Ubu ufite abakobwa b'inkumi, abandi baba bafite abasore, ibaze umubyeyi ukuriwe. Ariko Imana ni umuhanga. Imana iturinda kunyera mu bibazo. Intambwe zacu irazikomeza, izihagarika, zirinda ibisubizo. Amen. 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 Nari mu ihema, twabyariye mu bitaro mu ihema. Ibitaro byari bitarubakwa. Ariko maze kubyara, tekereza ikintu nokora. Taba
abantu twari tuziranye hari ikindi gihe nababwiye ubu buhamya nzanye ndasubira mu buhamya navuze. Twari kumwe n'abanyabyura, twari kumwe n'abavuye mu Minembwe, twari kumwe n'abavuye mu Bembe, twari kumwe n'abanyarurambo n'abandi bavuye muri Pureni, babwire gute, n'abandi bavuye i Buvira, n'abandi bavuye mu Gisagara i Bujumbura. Umutima waje urahungabana. Kabanegeranye n'umwana w'umukobwa uvuye mu Gatanga, n'undi mukobwa uvuye mu Rwanda, simbazi, naho mbaboneye. Umwe yari umusegege, undi ari umunyabyinshi. Kabana n'undi mwana uvuye mu Minembwe, umukobwa w'Abagorora. Abako ari batatu ndabareba, mbona barangana n'abana baje, mbona ndabaruta, ariko ndavuga ngo abangaba Mana mbagirireho umugisha. Ndabegera ndabahamagara ngo bana, twebwe tumaze kubona byinshi, nari ntaraba mu ihema. Ni ukuvuga ngo uyu muhana turimo ni wo wa nyuma, kandi uku uyu muhana turi ni mu isoko, kandi aha turi ni hanze ntihasakaye. Urashobora kunyemerera kababwira ikintu twokora kizodufasha mu nkambi? Bama bambwira ngo mubyeyi turabyemeye. Twari kumwe n'umwana w'umukobwa tubona ufite ubuzima butari bwiza. Ni ukuvuga ngo mu gitondo namubonanaga ikanju rimwe, ku cyumweru nkamubonana irindi rya kanju, kandi yari umubyeyi uhetse umwana, yamuhekaga mu kigoma kidahindurirwa. Umutima urambwira ngo tugiye gutangira ivugabutumwa, ariko ndavuga ngo Mana ubane nanjye. Abapfurero ngo umupfurero umwe yararebye ngo aravuga n'abatashoboye iriboshe. Ndeba abana tugiye gukorana n'abana b'abakobwa banakiye ku masomo, ndireba ndavuga ngo Mana ntukante mu nzira, ngo aba bana bazisome mu bwenge babisiga ahantu. Ndababwira ngo tuzaba tuva gupokera, mwihangane. Wowe ufite ijeto nini niyo mwumva, barabasobanurira ababaye mu nkambi. Ushamata ibikombe 2 by'ibishimbo, ushamata ibikombe 2 by'ifu, ucye mu isabune uzana igice, ushamate ku munyu kurusha, uzana amavuta mu kaveri, ushamate ku ifu y'igikoma mu kaveri, mubizane mwacu. Timukambaze ngo birangana gute, nzobabwira uko bingana tugeze ku ntego nshaka. Amen. Amen. Muri iyi nzira aravuze ngo Mana ntuzi ukora nk'abantu kandi ntuzuvuga nk'abantu. Uwo munsi nabibabwiye mu Rukerera nahawe ijambo iryo muri Tito ku nzu yasigaye Kereti. Tekereza Tito ku nzu yabaye Kereti, mbona izuba ry'ikereti. Tekereza imvura yanyagiye Tito Kereti. Tekereza umuyaga ahuye nawe Kereti, namuha ngo none nawe ninkuye wimusasa mu nkambi. Ndavuga ngo Mana naje mpagurutsa ndi nka Tito, reka ndebe ko ari zo ntunganya muri serire turimo. Mu mezi 4 namwe mutekereza ka gakombe, kubera kuko nari mbaruta, je ngapima mu gasafuriya kamena muri wa mufuko, agasafuriya k'ifu, agasafuriya k'ibishimbo, ngafata icupa n'inusu ry'amavuta ngasuka kuri ka kaveri. Rimwe na rimwe ngafata agasafuriya k'ibishimbo kamena muri ka gakombe kabo. Ikindi gihe Imana yangirira neza, ngafata ibiruta bya bindi nkamenamo. Mu mezi 4 twuzuza umufuko w'ibiro 50 w'ifu, n'ibishimbo ibiro 50, n'utubido 2 tw'amavuta, n'ibiro 4 by'umunyu. Oyaye isabune twaducenje akari two nkoresha, ngafata isabune nzima yanje akaba arizo ngenda nshiramo
tuba dufite isabune 75. Amen. Tuba dufite ifu y'igikoma ibiro 35. Duhamagara wa mukobwa wari ufite ubuzima buciriritse. Icyo gihe umutware wanje yari yazindutse, nsohora abana dukinga ihema. Mbarimbira indirimbo ivuga ngo umugambi w'Imana ntuzuburizwamo, naho ibibazo byakiyongeranya, naho abanzi bohaguruka, icyo Imana yagambiriye izigisohoza. Amen. Dusoma Zaburi ya 23, dusoma umurongo wa 5 n'uwa 6 birya umushumba yasomyesho. Ndamubwira ngo muko iyi Zaburi uyandike mu bwenge, uyishyire kuri agenda yo mu mutima. Amen. Iyi fu n'ibi bishimbo n'aya mavuta n'iyi fu y'igikoma n'uy'umunyu n'iy'isabuni, ufate umunyu n'amasabuni tubigurishe, ifu y'igikoma ntuyigurishe, ugenda ufata ibi bishimbo n'ifu ubigurisha amavuta yasige, utubwire amafaranga yavuyemo, titugukurikira mu isoko. Umutima wawe niwe ujanye n'Imana, nicyo cyabona dutanze, niwo mudimu dutanze. Tumuheza umuntu umutwaza, agenda mu isoko arabigurisha, azana amafaranga. Turamubwira ngo ugende ukuremo ipataro y'umugabo n'ishati. Ugurira umugabo akarato ka makeya, ugurira abana 3 uduhuzu two muri baro, uko tungana kose niwe umenya abana bako bameze. Uguremwe n'igitenge cyawe. Hasigaye iri nivugabutumwa dukoze kandi rirakomeje, tuzi ngo rizorangira muri uku kwezi dutangiye, cyangwa dushobora gupfa none, ariko imusasa dukoze ivugabutumwa. Amen. Wa mukobwa aragenda yambika umugabo, yambika n'abana, uyaye ivugabutumwa iba riratangiye. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Ubwo bari batangiye kuzana amakanisa, twebwe tuja mu ikanisa ryitwa ngo ni Umoja, representa wacu yari Semuhanuka. Ngo ndebe abagore duhuriyemo, numva ngize ubwoba. Rimwe na rimwe nzamba nk'intumbwe, kandi tari intumbwe. Namukumbarara, kama ninjira mu ikanisa sinezerwe. Nariho abantu barimo kagira ubwoba. Kandi kabona n'abakobwa bakiri bato, abandi n'abagore bakuru ntitwazanye, ariko ngo buce ndeba umugore umwe wari ukuriwe, wari uvuye mu Minembwe. Jewe nari mbyaye ngize amezi 2. Ndamwegera ndamubaza, yewe ko nimukubona usa nkaho wigunze, wavuye hehe? Araseka ngo navuye mu Minembwe, navuye mu Mikenge. Twibwirana gusa, turibwirana uramenya, twaye twibwirana, aranyibwiye sinamumenye kandi nanjye ndamwibwira, twari abanyamurengekazi gusa. Ndataha nijoro ndavuga ngo uyu mugore icyo mukora muri buriya bw'ubwunge ni iki? Reka ndavuga butumwa muri uriya muryango, nubwo tutavukana, nta masano, nta nyirakuru twahuriyeho, nta sekuru twahuriyeho, ariko ndavuga ngo ndakora ivugabutumwa, nzovuka muri uriya muryango nawe avuke mwacu. Amen. Icyo gihe amazi yaragoye mu nkambi, we ese ubwo buhamya nabazaniye bukoze gute? Mwihangane. Nibwo bwabonetse. Ndagenda mfata, ndamubwira ngo mpa amahuzu nkumesera, arambwira ngo nta sabuni. Tipeza amahuzu gusa, utitaye kwibuza ngo iracafuye cyangwa ngo nta sabuni. Ahambira mu mashuka 2, ndagenda nja mu ruzi, nja kumeserayo. Namanirwa ndiyumva ngo ntumamana naje ndagenda. Hakurya y'inyanja untume ndagenda, mu mvura nyinshi untume ndagenda, ariko ndirimba tazi iyo nzotumwa. Amen. Fata abarundi kazi 2, imvura yari irigwa, nibo bantwajije ayo mahuzu, nyazana mu nzu y'uwo mumama, avyitegereje araturika ararira. Ndambwe mukore nije mu nzu yatumyeho, muze muherekeze mu bitaro. Teka akabebe k'amezi 2, tuja mu ihema, aravyara umuhungu we ngo ni Nkurunziza.
ngo amare kuzara ndamubwira ngo Imana ishimwe kuzaye, nari nkeneye ko dukora ivugabutumwa twembi. Nabonye abandi bantera ubwoba mbona ntaho nobaturuka. Barambaza ngo se tuzoja mu ivugabutumwa tuzobona amatike. Ndamubwira ngo Imana izoduha amatike kandi gatuzokora ivugabutumwa duhetse abana. Ndamubwira ngo ko bigoye, tuzokora ivugabutumwa duhetse abana. Nupokera uzogura umwivuri, naje uje kera narawuguze. Agura umwivuri dukora ivugabutumwa ryo mu Barundi. Tukagenda mu Barundi ahantu epfo y'iwacu, twashika umwe agafata abana, undi akaja kumesera Abarundi kazi. Inda zihazi gutondagira ukamesa, wa undi wasigaranye abana agasigara kubura, nimba ari umukecuru mwihiniyeho agashusha amazi akamwuhagira, nuko agahamagara umuhungu kwibarabara, twajanyaga urwembi we ntazabona amafaranga yo kuja muri saro, akamwogosha, tugasenga tugataha. Amaze imvura igacucuma abana, ariko Imana iturindira abana tibarwara, titwapanze mu bitaro. Amen. Tubaze Imana icyubahiro. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Wa mudamu bukeye atwara inda. Rero akizara aja gukura igitaka cyo guhoma, ikigugu kiramukundukira. Ndababara ndavuga ngo Mana we, Zera aransize. Mama Nyamukristo aramuzi. Zera bamushakishije amasuka n'amabeshi. Zera babona umutwe w'igitambara, Zera ava mu kigugu. Ariko kugira ngo ari mu kigugu, igikugu cyamukundukiye, ngo ijwi riramubwira ngo Zera we ntiwapfuye, uracyava mu kigugu ukora ivugabutumwa, uracyabyara umwana w'umuhungu uzamwita Sezerano, ndetse ufite nguhaye n'isezerano, uzova mu nkambi uje ahandi. Zera ava mu kigugu yarwaye umugongo amezi 2 ngo akire, dutangira ivugabutumwa. Zera atwara inda, abyara umuhungu we ngo ni Sezerano. Twakoze ivugabutumwa, ukamujana urwembe n'ipengeri, mugakura abana amavunja, mukawoza amaguru, mukabasiga amavuta, mugasenga mugataha, tukaja ku mabara ku tubare, tukavuza ingoma hemera umugabo umwe, tugataha twanezerewe. Amen. Rimwe na rimwe abana bava ku masomo tukabasigira abana, n'ikindi gihe bafite ibizame duca inzira z'inkerera mu cyamo tukajana abana. Ariko yeme abo bana twajanye mu Barundi, abo bana twasize tuja mu Barundi, Imana ni umuhamya. Batangiye maternelle, uwanje ubu barakora stage mu 6 wa segonderi. Amen. Nta munsi n'umwe yatsinzwe mu ishuri. Umwana wanje rero w'umukobwa ngo ni Nyamahombi, uwo mwana we wari wakoze impanuka arwara ukuguru. Kandi arwara ukuguru bakoze gusa siporo y'abanyeshuri, agira ibihimbo, yamavyimba ukuguru. Ngo azimba ukuguru arishima kuri aka kagufwa kaba ku kirenge karakoboka, nuko Satani ibirahashinze umugera, umwana ukuguru kwama guturika, ngo tuje mu bitaro ngo bamupime, ati yo umwana arwaye kanseri. Ndi mu izina rya Yesu. Ono dezezi. Kaya mazimu, abo bazimu batsembe mu izina rya Yesu. Nyamahombi ni muzima. Amen. Ngo bamwoze igikomeri, umwobo wama wimba urimba. Ndavuga ngo ibi byose ni ibikangisho. Ndagenda ku musozi, habaga twaje gusengera mu biti, ndicara ndavuga ngo Mana, ndi mirimba mu kabirabira, ijoro rya 4 nari nkuriwe inda y'umwana w'umukobwa. Ndota abantu 3, umwe yanyicaye ku maguru, undi yicaye mu nda, undi afata mu ijosi, baravuga ngo iri joro wewe Nyiramurerwa mu impundu urarangije.
kandi numva umwuka nyine ugiye guheka twarababunga twari turyamye ku gitanda rero twari dufashe matora hasi turi abadamu bane ariko numva ko ijwi rimbwira ngo ugiye kurangiza wemereye abazayifunga ugiye kurangiza dore indwara umukirisitu yarwanishije umunsi yari arwana na apuroni imana ni umuhamya izaca imanza izo nzozi sinzozibagirwa mbona ko ntora nkota ngo ndababwira ngo rega narushe mfite indwara umukirisitu yarwanishije mbona ko bamvaho ndazuka mba muzima iyi nga rirashira iyi nga ajya kabiri iyi nga ajya gatatu twari mu muhana w'abaturika databukwe muri umuntu wa databukwe yari umuturika n'abahungu biwe bakora amasengero kandi babatangira ku wa mbere bakaririmba neza kandi bagasenga neza ariko undi mwanya bakaba baje hanze bakaja kunywa itabi tugaseka ngo habe na gatanu mbwira abacu yemwe tuje gutaramira abaturika ngo bariya baba baje kunywa itabi hanze tuje kubataramira nambabwira ngo njewe reka nje gutarama itabi se ko aribo baha barinywa jewe nibasenga ndumva imana kandi nibabwiriza ndumva imana tora agatebe ndagenda nicara gutya ku muryango cicara ku muryango umwe amafatwa n'imbaraga yamarotora za nzozi narose Amen. amen Amen. ndavuga ngo mana ubu buhanuzi urasa n'abujya musa yabonye buca mu kirimbu nanje uyu muturi kuhamwa itabi mugerageje na cya kirimbu catsemo umuriro kibwira musa amakuru yiwe nama nirukanka ndataha ngo shike mbwira abacu amakuru bama bambwira ngo wewe iyo nda yawe uzobyara neza ariko kondisha mu minembwe ku kabingo mu basanganya muri mitonde hariho igitariho amasengesho niyo uzojamwo nusohoka amasengesho uzobyara neza kandi nutagenda urashobora kurangiza ubuzima n'uwo mwana ntumubone ndicyo gusa ndavuga ngo abanje bose ni mu masengesho bazabava amen Amen. ndataha mbibwiye umugabo hari kuwa gatandatu habe kuwa kabiri toye inzira ndagenda mukabirabira twarahavuye turara mu Matanganika nze mu Matanganika ndashika mu Minembwe narashitse gusa mbwira papa yaratarakizwa ndamubwira ngo naje ku masengesho ngo si Miremba nta masengesho yabayo ndamubwira ngo muze izo si ibyawe wewe jewe naje ku masengesho muri Mitonde hakaba mwene data yari umwarimu wa Mitonde amubwira ngo kubera ko kuri Kadezi tibo gusengera ndamubwira ngo kandi imbabaje nuko nkubwiye icyanzanye wewe iyo mbwira papa gusa nkakwihorera ndamubaza ariko amasengesho arahari ngo arahari bazotangira kuwa gatatu sawa kuwa gatatu nama ngenda ngo kwari uguca kwa mwarimu ugaca kwa pasiteri ugaca ku bahudumu bakagushira abayumbe ukabona guseruka mu mahombi ngo kandi ufite urwandiko rw'ikanisa Mitonde na Kadezi ntibari bahuje nama ngenda gusambaza abana mu muhana ngo se inzu aho bafite ihuduma nihe amahombi ari bama bajana mu mahombi ndinjira ndambwira ngo gusa mwana jewe iconze ndi muri gahunda yawe nta by'impapuro nta zo guca kwana ndashika ndasenga igitaramo kiratangira baratwiyegereza kuwa gatatu Imana izana kasike mu bwenge bw'abantu tibabazi abantu bavuye na kane na gatanu n'iposho baza kubaza abantu iyo bavuye kera narashubijwe kera zararangiye ngo bangereho ndababwira ngo jewe ndi Kadezi uri Kadezi iyo kwambwaga mu muzinda nyine ariko jewe ndi umunyamirimba ati wowe ni ugusohoka ukaja kubatizwa kandi ukirega ukuntu winjiye udafite urwandiko ndababwira ngo jewe naje ku rwandiko rw'Imana sinaje kurw'abantu Amen. icyo ntokora sinobatizwa icyo ntokora sinokwirega nta cyaha nakoze kandi igiterane kirarangiye kuwa gatandatu ku mugoroba muracambatije se mu ntangiriro yaje amasengesho gahunda najemwo Imana yarayisoje
amen. Amen. Ku cyumweru ndataha, ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane muzara Nyamahombe. Bigenze gute? Ko turakumva dukomezanye. God yataye Ku network. wa kane nzara Nyamahombe. N'uwo nguwo rero nari mbabwiye ngo warwaye ukuguru arakugwara, abaganga bantera ubwoba, ariko nja ku musozi nibutse Imana ayo magambo. Ndataha mpamagara wa mudamu Zera ndamubwira ngo ze hari ikiraka ngiye kuguheza dukora kandi tuzagikore ducecetse, utubuka amabavu udatubuka amabavu ni wewe nabonye ushobora ico kivi. Ndamubwira Nyamahombe yararwaye, tugize iminsi dutonda kwa muganga, baravuze ngo ni kanseri, ariko nta kanseri Nyamahombe arwaye. Yagaze aramanitse ukuguru aha yamiza, akirirwa yamiza, umwana ntiyarakirya, ariko agakunda amateraniro. Yaje gusenga abantu bakamuhunga kuko igikomere rimwe na rimwe kiza kinuka. Yataha akambwira ngo mama we wabonye ko ntiri bakunda araza nje nyine, kamubwira nta kibazo ma wiriranywe n'Imana. Yarakiri umukobwa ukiri muto, nkamubwira uzi utaha kare, akamubwira ngo sinotaha kare igiti gataratanga amatangazo. Amatangazo n'abagabo n'abagore nturi umugore, ngomba ngo naje gazuba umugore ngo nza numva amatangazo bazasigara batangaza. Turasenga na wa mudamu, Imana itwoherereza abafasha dufasha gusengera umwana. Kandi namangira kwizera ndavuga ngo hahandi ubwo ntapfanye inda yiwe azokira. Ya Mana yambwiye ngo nintora intwaro mu Kristo yarwanishije, ya ntwaro nye nizovura Nyamahombe. Amen. Ngo buce haza abayumbe bari bavuye ahandi ngo ni Gasorwe, barambwira ngo bari baje kuri gahunda y'umwana, ngo ariko ngo gipepo ngo shirukiye mu itangi y'amazi ngo cyabananiye. Cyabananiye ubwo cyabananiye nimwitahire ejo kizakunda. Twari mu masengesho basubiraho saa sita za nijoro basubirayo, kirabananira nyine, urumva bari bananiwe. Namubwira Zera mfite ubwoba bananiwe, nitwe ba Gideyoni, twebwe tuzabishobora. Barasifiwe. Amen. Amen. Bwarakeye twirirwa ku musozi, twari twisonzesheje iminsi 3, uwo wari umunsi wa gatatu. Abo bahungu baje tuguze iminsi 2, ariko mu mutima waje ndavuga ngo 3 n'umwuzuro, 3 n'umwuzuro. Uwo munsi twirirwa ku musozi, umunsi wa gatatu turataha, dutaha Imana twabisize n'imbaraga. Titwahitira mwake duhitira mu yindi nzu, turavuga ngo Mana utwohereza umuntu wa gatatu. Kandi uwo wa gatatu nta kindi nawe aje gukora, atubwira amakuru, aduha ikimenyetso gifatika, ntatubwire ngo cyagiye mu itangi y'amazi, tiduhatuye abato tutapfuye. Hagiye kuba saa 9, wa muntu wa gatatu araza. Amen. Ntabwo nari muzi umwana yasize mfunze n'igufuri, kuko umwana ntiyavugaga ngo nkingurire. Nari mpetse uruhinja aryamanye n'abandi, baryamye ku cyabo gitanda nawe ari mu kindi cyumba. Wa muntu araza aratubwira ngo ibyo mwasenge Imana yabisubije, mada genda ukingure umwana yakize. Oyaye twavukubise bigeregere mu rukerera, tutitaye ngo ni mu nkambi ngo budufunge. Oyaye ni ukuri. Amen. Turagenda ndakingura, fungura ku cyumba ndakingura, sanga umwana araryamye kugura ararambije. Imana ni umuhamya. Ndamukubita ndi Nyamaho, oyaye gusa yamasinzira, arasinzira. Ndavuga tubanze turebe kwa kuguru mama Nyazaha, Zera we turebe kwa kuguru. Twama dusanga ni inkovu ya kera, inkovu ya sisibiranye, isa n'igize umwaka yarakize. Ndamubwira ngo ntibyumvikana ntibyumvikana. Nzana amazi mu ijagi mumenaho, arakanguka. Ndamubwira ngo Miriam wanje byagenze gutema. Arambwira ngo mama we umuntu yaje ashogoramo inyama. Yagushogoyemo inyama, wayibonye? Nayibonye. None sirihe mama? Ati dore ngiye iruhande rw'uguruma. Inyama ihayitonyanga amazi, na wa muntu waje kutubwira twari kumwe Nyamahombe arakize.
duheze Imana icyubahiro. Hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. Abantu meze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma, kandi ntukora nk'abantu ngo wicuze icyo wavuze. Ukomeze isezerano ibihe ibihumbi. Imana izikomeza isezerano nubwo ryogera mu ibenga, nubwo ryogera mu ibenga rya Tanganyika ntiryotwarwa. Nyamahombe arakira, ni muzima, ni umugore ufite abana 2. Amen. Nyamahombe yabyaye umwana ufite amezi 8. Cika intege abazungu bamubwira ngo arashobora kutabaho, ariko irakoze. Ubu nyine arimo kumpamagara ngo kaka. Yeme, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hallelujah. Ana yabwiye yari ngo nije wa mugore wahoraga nzi imbere yawe ukanyita umutsinzi, ariko uyu munsi ngarukanye amashimwe. Amen. Ndashima Imana yabanye naje 2001 i Bukavu mu bitaro. Mbagwa amara ari ku isahani, umuriro ugacika. Byari bigoye, byari biteye ubwoba, ariko kuko Imana yari izi ko tuzatanga ubuhamya iki gitondo 2025, Imana yari turindirije kuzabona bakwe, abahungu twaririye, abahungu twasengeye. Imana ikaduha bakwe, abahungu bakuze, abajenama basebukwe, abajenama ba nyirabukwe. Imana irongera igarura amatara, basubiza amara mu nda, ndakira ndi muzima. Uyu ni muhimpundu wawe babwira aya makuru. Kwezi k'8 nagiye ku bitaro, bari banyandikiye kubagwa. Ndavuga ngo Mana, narabazwe imbugita zirahagije, sinosubira kubagwa. Namubwira uwo mudogiteri w'umurundi kurikira, ndamubwira ngo kubagwa ko ndumva ntosubira kubagwa, mbazwe ingenzi nyinshi, birahagije. None se uri muganga nawe wigiye ikiganga? Ndamubwira ngo no kwiga sinize, ariko kwizera ntosubira kubagwa. Urashobora kunyandikira umuti? Ambwira ngo umuti ni kimwe, ukubagwa ni ikindi. Tiwe abanyandikira umuti, Imana nayo izabaga, nzaza kukubwira amakuru. Amen. 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 Mu kwezi k'8 turi mu kwa 12, ndi mutaraga, ndi muzima, ndi mu kurya umutsima waraye ukonje, kanywa ibikonje, nkanywa ibishyushye, nta kiwungurira, nta estoma. Imana yamvuye, ihabwa icyubahiro. Amen. Amen. Ndashima Imana mu myaka 2 tugize muri nibature. Ejo bundi nakoze raporo y'imirimo yagiye ikorwa. Imana ya Isiraheli ihabwa icyubahiro. Amen. Sanga ingendo nagiye mu Barundi, mu Rumongi, ahandi ngo ni Kayongozi, ahandi ngo ni Imishiha. Nasanze izo ngendo zose zarakozwe n'ibitenge 350. Imana yakoresheje izo mbaraga, abakoze ubwitange, abaterankunga bategereje amakamba mu ijuru. Imana ya Isiraheli ibaheze umugisha. Sanga nahakozwe batanze ibitambara 180. N'ejo bundi hari bimwe byagiye mu bibogobogo mu bapfakazi. Imana yakoresheje izo mbaraga, tazi iyo zavuye, ihabwa icyubahiro. Sanga hambitswe ibimuga, abagendana ubumuga, amahuzi 9. Sanga muri bantaho nikora ni ibitenge 35. Imana yakoze iyo mirimo, ihabwa icyubahiro. Reka nsoze nsenge. Mana ndaguhimbaje, Mana ndaguhimbaje, Mana ndaguhimbaje. Nije wawundi Mana, nije wawundi wari mu Gakingi Bukavu, nije wawundi Mana we. Ndaguhimbaje Mana, agari ubuzima bwashimwe. Imodoka imucaho ipine ryaca mu nda, ipine ryamena umutwe. Mana, kwari ukugira ngo iki gitondo nongere nkubwire amakuru, nongere nsubire mvuge biciye mu kanwa kanje mu rugendo rurerure rw'umwaka wose. Mana, warakoze Mana,
natwe tuzahora tugukorera mu gihe ushatse ko tugukorera, mu gihe kutwongera ibihe byo kubaho uzadutume mu mvura no ku zuba ryinshi. Irira bose neza bategereye amakuru, umugisha w'Imana mu ruzaro rwabo, umugisha mu bayobozi, umugisha mu bataramyi. Urakoze Mana, bafite intimba ushaka icyo basetsa Mana, abahoye abaganya ubaremera indirimbo zo kuririmba z'amashimwe, ni mu izina